Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi basinye amasezerano agamije gukaza ibijyanye n'ubufatanye mu mutekano. Turutse kureba icyaya amasezerano ahatse, siyo nkuru yonyine ndibuze kukubwira, kuko ndibuze no kukubwira ko umuhungu wa General Muhozi Kainerugaba aka kanya rwose ngo imyitozo yo kwitegura kuba umwofisiye ari kwikaza cyane, ngo akaba yigeze kure rwose ku buryo ngo ari hafi kugraduate akaba yakwerekeza mu gisirikare cya Uganda, ariko nyine yiyongereye akaba umwofisiye. Birumvikana nyine ni inkuru ebyiri tugiye kuba tugarukaho. Ngewe nitwa Pasi Govinda, iyi ni The Quick Times News ukomeje gukurikira. Reba ko wakanze subscribe, niba utarayikanda uyikande, niba rero aranayikanze sharinga ku nshuti zawe kugira ngo nazo zimenye amakuru agezweho. Reka mere ku bufatanye buri hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyongereye ibijyanye n'imikoranire mu bya gisirikare ndetse n'umutekano. Ni mu gihe ingabo z'ibihugu byombi zikomeje imirwano n'umutwe wa Alliance Flavier Mouvement M23 cyangwa AFCM 23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Minisitiri w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Gibu Kabombo Madiamvita kuri uyu wa kabiri yagiriye uruzinduko i Bujumbura, aho basinyanye amasezerano yo kwakira ndetse bakanagira n'ibiganiro byo mu rwego rwo hejuru na mugenzi we w'u Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ibiganiro byibanze ku mutekano w'akarere k'ibiyaga bigari hagati y'ibihugu byombi, cyane ko mubizi ko aka karere nyine k'ibiyaga bigari kubita CPGR kabamo n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisitiri rero w'ingabo ndetse ni minisitiri w'ingabo hariya mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ni Guy Kabombo Madiamvita wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na mugenzi we Chantal Nijimbere w'u Burundi. Mu biganiro bagiranye byabereye mu muhezo, impande zombi zaganiriye ku kurushaho kurinda imipaka zisangiye, cyane ko nyine zihuza imipaka dushima, ndetse banaganira ku bijyanye no gushimangira ubufatanye mu bijyanye na gisirikari ndetse no gushakira ibibazo by'igihe kirekire, ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu karere. Nk'uko rero itangazamakuru ryo mu bihugu byombi ribivuga ku bijyanye n'amakuru nyine yaganiriweho, avuga ko impande zombi zemeje gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikari yasinywe ku wa 6 Gicura Werurwe 2023. Muri uko guhura rero kandi abatekinisiye b'impande zombi ngo n'aba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uruhande rw'u Burundi ndetse nabo impande zombi bagiranye ibiganiro bigamije gusuzuma uko ubufatanye buriho bwashyirwa mu bikorwa neza ndetse no kwihutisha gahunda z'umutekano zisangizweho hagati y'ibihugu byombi. Ubu bufatanye rero bwa gisirikare ndetse n'ibyo kurinda umutekano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi burushaho kugaragara mu gihe u Burundi bukomeje kuba umwe mu bafatanyabikorwa ba leta ya Kinshasa mu ntambara bari kurwanamo na AFCM 23. Ubwo rero ubu bufatanye nicyo nakubwira, n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi byombi byemeza ko imikoranire y'igisirikare ari ingenzi mu guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ndetse no kurinda imipaka ihuriweho n'ibi bihugu byombi, yaba igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
ku rundi ruhande rero rw'u Burundi, Minisitiri Nijimbere yashimangiye ko gukomeza ubufatanye bwa gisirikari ari ingenzi mu kurwanya ibibazo by'umutekano muke biri kugaragara ndetse bikanagira n'ingaruka ku bihugu byombi. Ubwo rero icyo umuntu yatekereza ni ikijyanye n'imikoranire hagati y'ibi bihugu byombi, yaba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, cyane ko turabizi neza yuko bafatanya mu bijyanye n'ibintu byinshi, ariko harimo n'imigambi nakwita mibisha, ndetse murabizi ko bagiranye n'ubufatanye mu bijyanye no gutabarana. Aka kanya igihugu cy'u Burundi hari kujya havugwa amakuru yuko ngo cyaba kiri gushaka ukuntu rimwe na rimwe cyashwana n'u Rwanda, bakaba bagaba ibitero ku Rwanda. Ibyo ngibyo umuntu yahita byongera kubitekereza, cyane ko niyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo icumbikiye abasize bakoze jenoside mu Rwanda binyuze mu mutwe wa FDLR, kandi abo ngabo n'ubundi bahora batumbiriye kwangiza icyo nakwita nk'umubano uri hagati y'ibihugu byombi. Ntekereza ko rero ubu bufatanye umuntu yabibona ku rundi ruhande, ariko ntekereza ko ubufatanye ku bihugu byanga ku mugabane wa Afurika biba bikenewe, nuko rimwe na rimwe twisanga basa naho bafatanyije mu bijyanye n'imigambi ariko itari myiza, ariko ubufatanye mu bijyanye n'iterambere nicyo cyakabaye ari ingenzi. Reka mvaho ngaho mwerekeze kuri wa muhungu wa General Muhoozi Kainerugaba hariya mu gihugu cya Uganda, aho umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba muhungu yahishuye ko umuhungu we Ruhamya Kainerugaba ageze kure rwose imyitozo imutegurira kuba umusirikare wo ku rwego rwa ofisiye mu ngabo za Uganda. Ni imyitozo uyu musore ari gukorera mu ishuri rya gisirikari rya Royal Military Academy Sandhurst hariya ryo mu gihugu cy'Ubwongereza. General Muhoozi rero abinyujije ku rukuta rwe rwa X yashimangije ko umuhungu we yavuze ko ari kwitwara neza mu buryo budasanzwe, ndetse ati umwana wanjye nkunda Ruhamya ari gukora akazi keza cyane i Sandhurst. Abanya-Uganda beza bose bagomba kujya bamusengera buri munsi. Ubutumwa rero bwari buherekeje n'ifoto ya Ruhamya Kainerugaba agaragara yambaye impuzankano ya gisirikari nk'uko n'umuriro ko no kuri screen yanyu, ari kumwe na bagenzi be ahubwo bari bari mu myitozo muri ririya shuri riri imbere ya hariya yigisha nyine ni ishuri riri mu y'imbere hariya mu gihugu cy'Ubwongereza mu mashuri yigisha ibijyanye n'igisirikare ku isi. Muhoozi rero kandi yasangije abamukurikira ku rukuta rwe rwa X cyangwa Twitter indi foto y'umuhungu we agereranya imyitozo ari gukorera i Sandhurst nk'iyo nawe yakoreye mu myaka ikabakaba 30 ishize. Yagize ati umubyeyi n'umuhungu we baranyura mu ngorane zimwe, batandukanywa n'imyaka 27. Imana ihe umugisha Ruhamya. Ishuri rya Sandhurst ari kwigamo nyine uyu muhungu wa General Muhoozi Kainerugaba ari guhugurirwamo nyine cyangwa ari gufatiramo iriya myitozo, rifatwa nka rimwe mu mashuri ya gisirikare akomeye ku isi. Mu bantu rero bazwi barinyuzemo harimo Sir Winston Churchill wahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'Ubwongereza, umwami Abdallah wa kabiri wa Jordania, nyakwigendera Sultani Kobosi wa Oman, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani wahoze ari umuyobozi w'ikirenga wa Qatar, umwami wa Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, ndetse Ian Khama wahoze ari perezida wa Botswana, ndetse ubwo tutibagiwe na Yakubu Gowon wahoze ari perezida wa Nigeria. Ishuri rero ryananyuzemo ibikomangoma birimo William Hari, birimo Susretena Brian Kagame na Captain Ian Kagame basanzwe ari abahungu ba perezida Paul Kagame, ndetse n'abandi. Bwo ni amakuru nyine bagenda avugwa hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Urumva ko iri shuri rirakomeye cyane ko umva ko ryizemo bamwe mu bantu bakomeye barimo
nabo tuzi. Ubwo rero reka mbashimire nsoreza ahangaha, bashimire kuba mukomeza gukurikirana ibiganiro bya The Quick Times News. Ngewe nitwa Pasi Govinda, kanda subscribe, like, share ndetse na comment ku biganiro byose tugenda dukora, ubundi usangize n'inshuti zawe kugira ngo tujye tuba umuryango utekanye ariko munini wagutse. Gire umunsi mwiza.